دما خوش ببینرین هجا ایرو 29 ایلان 2022 روزان روزا پیشمیه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانا مهول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا لی ایران و روشلاتی کردستان سرهلدانا جینا امینی کرد به رژیم ایران یا نکاره خواه پیشاندنان به داوی بکه ایرشین خواه زیده کرنه رژیمی به هنجتا پشتوانی خواه پیشاندنان ایرشی ناوندین حزب روشلاتی کردستان ین لباشوری کردستان کرن ده ایرشی ده نه کس مرن او سودی کس جبرین داربون هم وقتی وی که سروکماری ایرانی رئیسی جاره کدن گفل خواه پیشاندنان خوار. دنگ چکان ایریش و هویتیا رژیما ایرانی دو دروژا دوازدان دشی نکاری کولانین ولات جخوا پیشاندیران والا بکن. جبو سرهلدانا جینا امینی یا لولات هاتی دست بکرن لکولانین باجارین سنه، طهران، یزید، افسهان، خورسانا، رزوی و هنک پاریزگهین دن بیناو بردوام کر. خوا پیشاندران دروشمین مرنج بو دیکتاتور، مرنج بو خامنه‌ای و جن جیان آزادی گوتن. هروها خوندکارین هنک زانین گهاجی قتل کرنا جینا امینی و تون تجیا لدجی خو پیشاندران تی بیکانین شرمزار کرن. ددمکی که خو پیشاندان دوام دکن ارتشا ایرانی بحنجتا کرولا حزب روشلاتی کردستانی یندناو خاکا هریما کردستانی ده دخوا پیشاندانان دهنه و لسر اولهیاوان مترسی داره بموشک بالافران بارگه هنوان این لهریما باشور کردستانی بمباران کر. ده انجام بمباران رژیما ایرانی ده نه کسان جیانا خوش دستان و 32 جی بریندار بون. سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوترس جی تکیلداری ایریشان آخوی و گوت. دوی بلز ایریشن لسر هریما باشور کردستانی بین راوستاندن. پیویست ریز لسروری و یک پرچبونا خاکا عراقی بگرتن. لسر دوسیای قتل کرنا جینا امینی پاریزر مالباتی صالح نیکبختی را گاند که مالباتا جینا امینی دوز لسر کسین که دستیوان دناوا گرتن، لیدان و قتل کرنا وی دهنه وکریه. در تأثیرش هیچ تردیدی نیست. خب ده درباره همان مجارده سر و کمار ایران ابراهیم رئیسی ده هف پیوینه که خواه ده تلفزیون دراغاند که ده مکنیز ده راپورتا صدم و چاوانیا جیانا خوش دستانا جینا امینی ده وره پار وکرن. رئیسی جاره که دن گفل خو پیشاندران خوار وانوکه پروواکور بنافکر و گوت کوره ندن پرووکاتوران و وی بتوندی لبروان رابن. سیر خودشو داره و هم شفافیت و هم اجرای. بلبنرین هجا ایرانی خاکا باشوری کردستان دایا برتوپان وزارت کارین در و یا عراقی جبر ایریشال سفیر بلندی ایرانی یل بغداد گریه او نرازی بون جی نشانده. بردف که وزارت کاری در و عراقی احمد اصحاف دیار کرکو جبر ایریشن ایرانی ین لسر هریما باشوری کردستانی لسفیر بلند ایرانی یل بغداد گریه او نامه که تند نرازی بونی پیشکش کرنه. اصفح لسر ناوروکا نامه آگهی ندام. ارتش ایرانی لحرمین سلیمانی و حولیری بمباردمانه که گران لبارگین پدک ایران و کمله و هر وها پاکی کربون. هر وها ایرش بسر سیویلان کو دبستانه که سرطایی دجید آنی بون. لگوری رایدارین حکمت فدرال ده انجام ایرش دستیز ده کسان جیانا خواه دزدان کو یک جنه که دو جانی او پرانیا وان سیویل 58 کس جی بریندار بون. ده نوا برینداران ده 3 روشنمه وانشی هنه. لگوری حولیری به مشکین بالیستیک و درونین بمبارکری بیتری هفته جاران بمباردمان لحرمی هاتنه کرن. لگوری حکمت بغداد جی به 20 درونان ایرش هاتنه کرن. اعطاء الاولويه العاليه للعلاقات الاقليميه
لناو اوروپا ترسا ج سرمایه خو دایا در اوروپی کو دنگ شری لاوکراین دبیهسن دزانن زوستان و دجوار در بازو به هری داوی د پرزیریکا لختیم بوری نورد ستریم 1 و 2 ده آلمانیا جنها کتیه لسر فکارن او ترسی جنها و هیز دیگه حکمت برلینی جبو پاراستنا الکتریک خط تلفن و اینترنت جی تفدیر زیده کرنه دوینا بریده حکمت موسکوی تانبارین کو وان بزانبون گاز قد کریه جی رد کرد. ev derya Baltîke fûrandina ava li vir ji ber pirsgirêka di xetên boriyan Nord Stream 1 û 2 yên gaza xwezayî derbasî Almanya dike ye. Beriya sê rojan hat îsbatkirin ku gaz di ber boriyan re diçe. Pisporan tespît kirin ku piştî du teqînan gaz ji ber çû. Lê sê noxteyên cuda yên li nêzî gireva Bornholmê ya li Denîmarkayê hên jî gaz ji xetên lûleyê diçe. Herî dawî pirsgirêka di bereçûyîna çar jî hate piştrastkirin. Hem hikûmeta Alman hem jî Yekîtiya Ewropayê bi daxuyaniyan ragihandin ku bûyer ji ber sabotajê bûye. Hin ji siyasetmedaran û pisporên rojavayî jî Rûsya sûcdar kirin. Wezîrê Karê Derveyê Polonyayê Zbigniew Rau got li pişt xetimîn û pirsgirêka li boriyên Nord Stream Rûsya heye. Lê belê rêveberiya Moskoyê sûcdarî qebûl nekir û destnîşan kir ku rawestîna gaza ber bi Ewropayê ve bi tu awayî bi kêrî Rûsyayê nayê. Piştî bûyerê hêzên ewlekariyê yekîneyên îstixbaratê yên Alman ên li derya Baltîkê tedbîr zêde kirin. Eşkere bû ku Wezareta Karê Hundir ne tenê têkildarî xeta gazê, herwiha têkildarî xetên elektrîk, telefon û înternetê jî bifikarin ku êrişên sabotajê bêne kirin. Rojnameya Bîldê rakand ku Wezîra Karê Hundir Nancy Wieser gelekî bifikare ku êrîşeke nû bêkirin. Rojnameyê diyar kir ku yekîneyên ewlekariyê ku di wê baweriyê de ne gefeke me tirsîdar li ser binesaziyê heye, dema dawî tedbîr zêde kirine. Li gorî rojnameyê Wezîr Nancy got divê em li ser wan sînaryoyan bixebitin ku beriya demeke Kurd nedihatin texmîn kirin. Hate ragihandin ku ji bo xirtkirina ewlekariya sîber, şirket, saziyên mezin û daîreyên dewletê jî tedbîr zêde kirine. Şefê rejima Tirkiye Erdogan di gurkirina alûziya bi Yewnan re bi biryare Erdogan diyar kir ku divê Amerîka rêveberiya Atîna nexeriyên şeş û ji bo mijara Qibrîsê jî hişyarî da piştî vê yekê dewletên Yekbûn Amerîkayê ji Erdogan hişyar kir û got serberiya Yewnan ya li giravên Mîdillê û Sîsam ne cihê nîqaşê ne. Berdevkê Wezareta Karê Derveya Amerîkayê Ned Price derbarê giravên Mîdillî û Sîsam yên Yewnanistanê yên ku di demên dawî de li ser xeta Enqere Etîna Washington bûne sedema aloziyê daxuyanî da. Price ji rojnamevanan re got. Serweriya Yewnanistanê ya li ser van giravan nayê nîqaş kirin. Em ji hemû aliyan daxwaz dikin ku dev ji axaftin û kiryarên ku wê aloziyê zêdetir bike dûr bixin. Di vê rêz li serwerî û yekrêziya axa hemû welatan bêgirtin. Dîmenên ku di rojên borî de lê giravên borî ji aliyê balafira bê mirova Tirkiyeyê ve hatin kişandin bû sedem ku li herêmê dîsa alozî zêde bibe. Enqereyê diyar kir ku dîmenên mijara gotinê îsbatê ku Yewnanistanê wesayetên zirxî yên Amerîkayê li van giravan nêzî Tirkiyeyê bicih kirine. Bi vê yekê re ragihand ku statuya neleşkeriya giravan a ku di peymana Lozanê de hatiye diyar kirin hatiye binpêkirin. NATO'da beraber olduğumuz üyeler
شef rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdogan doh êvarê di weşana zindiya kanala CNN Türk û Kanal D'ye de wiha got nabe ku Amerîka ji van giravan Middley û Sîsamê re gelek çek cebelxane û amûran bişîne. Erdogan bi gotina gemiyên şerên Amerîkayê herî dawî ji bo me tên tehdîdkirin got. Bendewariya me ji Amerîkayê ew e li ser Yewnanistanê hesabên şaş neke û nehê li raya giştiya navnetewî were manîpûlekirin. Niha em ev hemû gav bi gav dişopînin. Erdogan yê li peygorkirina aloziya li herêmê ye vê carê bela xwe li Qibrîsê da. Şefê rejima Tirkiye ji bo Qibrîsê hişyariyên xwe da û got. Niha nêzî 40,000 leşkerên me li wir in. Tevîvan jî gelek çek û cebelxane jî li wir e. Diyar e bi nêzbûna dema hilbijartina li Tirkiye û Yewnanistanê re wê peyamên gev xwarinê hîn zêdetir bibin. Çavdêrên siyasî jî dibêjin ev yek ji ber sorkirina hestên nijadperestiyê pêk tên. Belherem bi Tirkiye devam bikin li Tirkiye krîza aborî di nava salên dawiyê de gêştiya asta herî giran lê ji bo malbata Erdogan ev yek qet ferq nake li gorî rapora saziyên dewletê kontrol dike di sala 2021 de lêçûna rojane yên serokkomariyê 10 milyon telê Tirkiyeyê ev yek jê dike fonê mihane yê 3538 kesî yên ku di saziya dewletê de kar dikin. Li Tirkiye ji ber bêedaletiya heyî welat li ber lingan diçe. Li demekî ku şefê rejima Tirkiye Recep Tayyip Erdogan qala sebrê dike de raporeke balkêş derket. Dadgeha venêrîna maliya saziyên dewletê rapora kontroleya hesabên 2021 yên serokkomariyê eşkere kir. Li gorî daneyên di raporê de lêçûnên giştiyên serokkomariyê ku di sala 2020 de 2 milyar û 896 milyon û 174,305 lîre bû, di sala 2021 de bi 814 milyonî zêde bû. Lêçûnên rojaneyên serokkomariyê ku di sala 2020 de bi qasî 8 milyon lîreyî bû, di sala 2021 de bi qasî 2 milyon lîreyî zêde bû û derket 10 milyon lîreyî. Lêçûnên personelên serokkomariyê ku di sala 2020 de 314 milyon û 506,579 lîre bû, di sala 2021 de 54 milyon lîre zêde bû û derket 368 milyon û 773,241 lîreyî. Ev yek jî tê wateya 2021 di mezaxtiyên serokkomariya Tirkiyeya rojane de bi qasî fonê 3538 karmendên dewletê ya mehane bû. Di wextekî ku Erdogan aboriya Tirkiye xistiye bin xizmeta xwe de ji welatiyan daxwaza sebrê dike. Di navbera Ermenistan û Azerbaycanê de careke din şer derket Êrîvanê ragihand ku di şer de sê leşkerê wan hatine kuştin bi vê yekê re agirbesta îlonê ya navbera aliyan de hatibû ragihandin jî careke din hate bin pêkirin. Aloziya navbera Ermenistan û Azerbaycanê ku di nava meha îlonê de dest pê kir û bê ku mezin bibe bi navbenkariya Amerîka hatibû bidawîkirin. Lê alî careke din hatine pêşberî hev. Tevî agirbesta ku piştî şerê du rojan dom kir, li herêma Sînor dîsa şer derketin. Hat ragihandin ku di bevçûna roja çarşemê ya li ser sînorê Ermenistan û Azerbaycanê de sê leşkerên din ên Ermenistanê hatin kuştin. Wezareta Parastinê ya Ermenistanê di daxuyaniya xwe de wiha got. Leşkerên Azerbaycanê li aliyê rojhilatê Sînor bi bombeyên destan û çekên qalbê mezin gullebaran kirin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku di encama gullebarana leşkerên Azerbaycanê de sê Ermenî jiyana xwe ji destan e. Եվ մենք խորապես պետք է վերլուծենք այս իրադրությունը.
Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan bû yera kuştina sê leşkerên din ên Ermenistanê weke êrîşa li dijî serxwebûn, serwerî û demokrasiya Ermenistanê binav kir. Paşinyan di bengawaziya xwe ya li ser Twitterê ji civaka navdewletî re daxwaza vekişandina hêzên Ezerbaycanê û şandina şandeke çavdêrên navdewletî kir û wiha got. Vekişîna leşkerên Ezerbaycanê û şandina şandeke çavdêrên navneteweyî ji bo axa Ermeniyan û navçeyên sînorî yên ku ji ber dagirkeriya Ezerbaycanê bandor bûne pêwîstiyekî bingehîne. Di şerê li ser sînor de her du dewlet hevdû bi provîkasyonê tawanbar dikin. Nakokiyên di navbera her du welatên Kafkasyayê de di nîvê îlanê de dîsa gurbûn. Di şerê heta agirbesta ku bi navbeynkariya dewletên Yekbûyên Amerîkayê hat ragihandin de ji her du aliyan herî kêm di 186 kes mirin. Di şerê navbera Ezerbaycan û Ermenistanê ya li ser herêma Qerebaxê de ya 2020 de jî bêtirî 6500 kes jiyana xwe ji destan. Di encama peymana agirbestê ya ku bi navbeynkariya Moskoyê pêkhaytî de Ezerbaycanê beşeke girîng ji axa dibin kontrola Ermenistanê ya li Qerebaxa çiya de paş de girt û Rûsya jî hêzên aştiyê li herêmê biçekir. Piştî koba bagera îyan li Bilêtên Yekbûyên Amerîkayê jî daye berxwe bager li peravên Floridayê xist ku sedema pêlên avê jî bilind bû û her wiha viyekî bandoreke zêde daye avakirin di demeke ku av li hinek herêman gihîşte heta banîxaniyan 2 milyon avahî jî bê elektrîk man. Ev dengê ku Amerîka dide tirsandine. Bagera îyan li parzemîna Amerîka kesê nas nake. Bagera îyan a ku piştî Kubayê gihaşt eyaleta Florida ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê li vir jî bandoreke neyînî li jiyana welatiyan dike. Bager û barana zêde leza xwe di saetê de digihîne 240 kîlometreyan. Ji ber vê yekê li herêmên nêzî peravên Floridayê av gihaşt banîxaniyan û vê yekê jî lehî bixwere anî. Rêveberê meteorolojiyê yê Amerîkayê Ken Graham bi van gotinan bandora bagerê nirxand û wiha got ev bager bûyereke dîrokî ye ku em ê di salên pêş me de qala wê bikin. Li gorî pîvana bagerê ya Saffir-Simpson hêza wê wekî 4 hate pîvandin. Leza herî bilind a bayê li ser vê pîvanê wekî 5 tê nirxandin. Li gorî pêşbiriyên meteorologan barîna baranê wê li deverên hundir ên Floridayê jî bi bandor be. Bi sporên ku hişyarî pêk hatina lehiyê dayîn pêşbînî kirin ku rêjeya barana li her metre çargoşeyî dibare bigihêje 76 santimetreyan. Waliyê eyaletê Ron DeSantis diyar kir ku eyaleta Florida ji ber bagerê bandoreke neyînî kiriye. DeSantis ji serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden xwest ku rewşa awarte îlan bike. Deriya bagerê 2,5 milyon kes ji bo cihên ewle hatibûn veguhestin. Rêveberên karûbarên elektrîkê ragihand ku beriya avabûna rojê nêzî 2 milyon malbat û kargeh li seranserî eyaletê bê elektrîk mane. Di daxuyaniya ku ji aliyên navenda bageran netewî ve hate dayîn de hat diyarkirin ku bager bi tarîtiyê ber bê herêmên hundirê eyaletê ve çû û leza wê di saetê de daket 107 kîlometreyî. Niha jî ev bager li peravên Atlantîkê ye.
باگرا یان لکوبای جی به باندور بو و بو صدما قطبونا الکتریکه لسرانسری ولید. بلی بینرین هیجان و چین ملور بداوید بن حتی صبح جاری کردن ورن پیش یا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.